Hius pahamusan iti? Hius pahamusan iti nga mamusik inakodok. Mamusik inakodok. Inang kuy aw na di musik pati hambus. Mamusik nung kainom pada tinimbo daw. Inka. Kinangato ko, Hius mantadi zani sitimi lamandi. Nakapasit kay gumbaon, natudaw kayo sa gumba, danakodok ko di tanaro, nakalang kadtalitoy, damatip pa isang kanihap, nohod pa isang kaduwak. Napasit kay gumbaon, natudaw ka di sa gumba, danonsok no di tansakon, no yaya no itindwa. Damantad ko isang kanihap, muhod pa isang kadua, damakan kay do mo pasikan tiadi damakan, tudahan to damutot damakan kay do manangusi, magtot kay do manangusin kabakadiitis. Dapasit kay gumbaon, datudaw ka, ti sa gumba, day numo no tirinamo, ti may po titinimbo, darinamo di san sinuring tinimbo, di sang pininggan ka. Kay nung na po kusay di tinimbo di sinuring na suminimbay kusay do kadaw lapad tuhod nakukutak kay manok timbang nakukuok kay manok mursong lakayin tutun ka tanaaw kapulano kada sidang nakasaborong kada rahat kasungkapit kalubok kadaw. Igitay di daw romandit ka ikutando ang daw nakay manok daw ang tuhod sa singinobong na data mingkaka na Dennis. Ikaka no. Napasik di matuwi ya. Napasik nakainom na tinimbo daw. Nakainom na tinimbo. Zandi sitimi lamandi mantad kampung pomotodon. Ihuminius din na. Ingko nakibas